Koi Hankurtura Shikor are developed by Kobza Sharka Behelabari, Elisi Place Mathura Kamini, Bukuk, Budurani, Deborma, Lightning Taltam Hairumbi, Shakami Mumbai, Tabuk Tonga Klaja. No Kungo Ranku Shakari Nibagay, Shakamai Busana Musumpono, Shakambai, Kamki Busana Musumzan Mabai, Rang Rokri Mabai, Lokoroni Tani, Jovasu Shanka. Account number 813101 0003971. IFS code number UTBI 0RRB TZB. Account holder ni Monka, Bapi Teborma. Pinin je sakaya mane busuknka. Bara kabra. Doktor ona na jaka. Doktor sini. Kaya wo ya pakai hame. Ayan thandi ta. Ben neng tang ni sakai mang na rang ro kering neng te berapa lo kurang neng tam kok kesana musung. Saya dunia kan. Rendah tu masih. Mo jeni ma sakai mang teman bisi busung. Tin mas kana. Tin mas sana doktor ona na jari kha. Ada rika. Na tam ro sa doktor na. Doktor ko sa khoi ro ke par ha ni chau. Di be ro ko da nan chau ke chung rang ko trang ma ya ta. Beta ni ni aman doktor na rang ro kering he neng lo kurang thane te bubagra song song tam kok song te tiba hong thane. ro kon thana mo chan ko. Subaso na yo tang bo. Tang ko sira ko. Chung rang ko sira ko. Tam ro khle nok tam ro khle cha. Ang da kon do khaya ai na kon de ka tang bo. Bagan do rai tang ko ke misa. Sar kom ko le sno san ko subaso san ko. Atak sare. An mana dak tang na ba ke san ko sa jang bo. Nung ni ration card ke APL le bipia. Chin lesson ka to APL si. APL sina. Par mong Mathura bari. motor bana bo bilas kla. Purlo behla. Puro bela na. Bolok nge. Sampai hal borok itu. Mo sa khayang na ni tam kala. Ani toy klayo. Busuk balok ka sa khayang mane. 3 mas ro kakana. Doktor ko na najari kha. Doktor ko narikha ke borok tabu kram pusa karin boge na khilai matu. Tam rong cha doktor nari maro. Doktor narman borok so kisa liver problem hish. Liver problem. Nge ta bin bagai doktor na rang ro kre chungai lo koron hante te bra ha pang te bo bakran tam ko kasana musu. Ang sanal chini sar nem ko lo shona kisa tap khinen bag. Numo para Nimo padang ke puru behla bali. PS ke sampor ke chimo padang ke ungo matra bali. bolok nge. Blok sampor. Amma.